ya mwanya ugatira ibange ni ntuku 19 kitigere mbere ya ntuku izi nene ya gukungwira Kimiru njotwine cheto na Kamano Mombasa Showground aimberetwe ni Wero TV na rumuri rwa Ameru. Wero FM 96.4 kugwata tigiti koryo ya mambura za twine cheto mbwa edition ni star 617 star 80 ash arokethro kiring okerea chiringi ngiri emwe kana chiringi ngiri jere cha VIP twete Mombasa twine cheto tareki izere mweri wa 5 amona ntutwira nkureterete ne Yareto kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ikundi biere gukirithana kiri maandamano chia Kariga nyuma ya mwandiki nteto wa mitandao Dorcas Kajira gwikirwa mpene. Akariba kanuni goteta ni Marinya jarajo jori barabarene ya Red Canteen gweta Kimongoro mwanka kanuni. CSOP Wandai gukirithana gotena kurikithia gotena thina ya beterori na maguta zange za gitumi nthigurune akiregana na eromba ryawe guchieberia gitene. Antobaka imono ne boba chiandikithete taringi kura gesigone kia Tigania East. Na kagita kareka ingeme chemanio ya gesiasa ire ethiretwe egitithwa na mbere mono kirirutere ruregani na thirikari ne ethirite egikuzirwa ne antu bareta wagagia ne boguns na rwaria rwa chomba na ne untu bura bwithirite bugituma bukareta winyangia bonene nthigurune na kinya biashara bainge bakethirwa bageta athara na kinya borisi bakethirwa bagitumira tear gas ne kumane na untu bone kyo gitumie tukwena rwa tukuria urithugania thirikari keremi kanete kwenda kurikithia mikora michemanio ya gesiasa urithugania thirikari keremi kanete kwenda kuthiria mikora michemanio ya gesiasa urithugania thirikari keremi kana kete kwenda kuthiria mikora michemanio ya gesiasa araniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria na tukethirwa tukithoma maoni jaku mwanya o uria tugwita na mbere rietwa ni Maureen Kinya mona ni reto mathithio ni Purity Richard tukiambiria nteto cheto akariba kanuni gesigone bunge kia Igembe South ni boketie mateta iguru ria gutabarikia kwa barabara ya kuma Red Canteen gweta Kimongoro gweta kanuni bakiuga ni ojori Marinya ontoborea bometie kinyogendi bonene baritariria Marinya jajane ogwati bonene mono kagita kambura ontobora botumete makarikaja mitino ya ngari kuongereka na kinyangarama ya matatu na bikibiki gwitia mainda. Dennis Mugendi ni agotuambiria na ripoti ije. Kote mundene na Marinya jenjitwe kenda mpepe siandoa inde irugendo ne barabarani ya Kimumwe ya kumarendi kanitini gweta Kimongoro na kanuni Igembe South irera mithiri na gutigwa Marinya matheri Marinya yatwikite gisansama kiri ugendi na karibantere iji badu idori ari thirikari John 4 kuwa MP wetu demogari wa kanuni kuma mawa kwenda Kimongoro njira yonthe Marinyake twira bayake ya kuthikwa twasiethire njira erere nguende garinga wira kaisarani kumbe njira ye batu ni twete twasetinyi thirikari tukwewe yambi twasetie thirikari yo tinde kiwa tuta batu twasetie maana yayo kuma weta nthero ne yonthe tweteka kinya nje kuruika matete batu twasetie bura tusietheria nanga murungu atethia no mathandite akaruorwa nthero ne onto batumba witia kumbe thirikari ya John 4 bate ne twasetie there ituguri yare tugocia guthura na ikinye tumurite orukire matatu bibi kindinga
na thina turegete kuona kuma rendi mwanka kwina Kimongoro njira yonthe marinyake twira wa itutamu lakini bado twenda mwira mwanka uturitha ituriwa wa ntamu ibarabara iri ugwati bunene kiri akari na bari athira tiri mitino gukunjiro ya bonda na kinyangari sikie baira marinya ja untubura azimithagia bamwe kinya kuthiurukira barabara-ini ingi migitone ya kuraja matura nthi na bangi kinya gwita na maguru jao ni untu wa kwembera kuthukanua ta mirigo. Ndagasa iji akimeria njogu nayo igitarairwa ntuku cia kumomoka. Ndarasa ithai yetete kuwa ndarasa kuma nthi ombo ndarasa iretwo itana kunika akini thai irekimeria njogu thai yunikite inyangari yetirane na sikilampala onto inainao iyo ibakurikana nya barabara ya nthero ni iria bakua ni ekirwe mawirane ni mubunge John Paul Mwirigi na Rais William Ruto indi mwankana ndi akura cietete ikuringwa ringi itathondekwa. John 4 ya subulukira njira hii are mo batu twithuranirite tugandamana monga tuthikirwe kana ni ati antu betu gwetikiria twandamana gwetikiria tuthikirwa kuonera maana thirikari gwe batwe onya kwanto mionera maana thirikari gwe ondo tebye yothe tethiabyo itebyo ngwa bibi kuthurwa bya basiri bato to bionera maana twibiete mario kiri batwe ondo tebyo keya kiri akomara maria ntata cietu kabiele kegwe ya kya basiri atokira wetu ikirete ya rwetu thai la totaruma noe biondi biraomi kumbe wasiri totena maana yo kababie tanjaluo na biaria kana ni ate antu betu wena maana wasiri. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara ni ya Kimongoro Kanuni, Yembe South, County ya Meru. Askobu batene ni Bomi Sheikh Kanake na Jeremiah Nondo ni batongeretie etikia bandini ya Methodist kiri kigomano kia biere kia National Laity Conference ni barombete gukinyanirwa kwa watho buria bwathondekerwe mwaka muthiru mbere ya deye kumaruka bakiuga bubwake ni bubombekia kuthiria nkuchanio kanisene eu. Anthony Kathenya ari na riboti itariria. Bamwe babala bethirite bari ma Bishop banene kanithani ya Methodist ilio Bishop Kanake na Bishop Jeremiah Nondo leo ni beumiliti na kugwatana na thingati bangi bakanithe eno ndi angwatanire ya National Light Fellowship kiri kigomo kia jili kia ngwataniro eno mambura mamakiretaga thingati bakanitheni ya Methodist kuma synod mwanya jia kaunti ya Meru, kaunti ya Nairobi, Nanyuki, Taita Taveta na Mombasa. Bakiaria Bishop Baba ni bathiete na mbere na kwinyirite monto matekuthi na mbere wega kanithani ya Methodist ona nyume ya kanitha eno kuona Bishop Mujeru, Bishop John Maromba noto kuwa kuma nende ari na Methodist barabare ome na ubaraba utuigwa na kinya baraba gatuona iba menye kuruntu tukurega ndene ya kanisa eji kende tamburuka eri tangwene tomeria nkuma nto bonogwa. We are compelled to speak out because our church continues to face unprecedented internal conflict leading to spiritual and governance decline. Kumani na bobo ngwatanile ni ya National Light Fellowship niolite Bishop Maromba gutonye kirutungata bwa kanitha eno deed of church order ile athithirio garuruku mwaka muthiru ndi ya Bishop Isaiah Deye indi taomba gutonye utungatani nyume ya Bishop Deye kwebwa bisini. Kira tukwenda kuleta ni ati bawate system ya kuchenjia mwitire jwa nguge ngai ndene kanisa Methodist na tendene Kenya yonka ni ndene ya East Africa na ara tukumba ukinya watho bwa kanisa buria bwathithitwe bubweru ni kenda kanisa igeta mbere indi bwatewa kuma na Arua ibu twajukia wa gututongeria kulingana utongere bobo kethirwa deed of church order ni mwaka muthiru ikethirwa gitonyo tungatani bwa kanitha eno mpatho jia utongeria ile jithiritwe ikionekana kanithani ino igakinya muthia. It provides a way out of the mess that we find ourselves in. Sheria eji njeru kana katiba eji njeru ikomba kurungi kamantu jau kuyingirwa guntu kunthe
na aranguge mwathani igukinyangwa. Amwe no gukuringana na ngwataniro eno, Bishop munene wa kanitha eno John Maromba ateonanite wendibu akuleta katiba eno ona nyuma ya kwithira ri umwe wa bale bamikile kilole mwaka muthiru kagita ka Bishop Isaiah Deye. The church in the 21st century cannot afford to be run by rules which were there in 19th century. So they won't agree because that retains their interests. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Minista wa Mainya na Beterori Opiyo Wandayi na kinyete mbere ya mbunge nene aria arikithitie Kenya iri na maguta za kung'ana na kwou etithia bangari bikibiki na tumiri ba maguta zata batibati gutonywa ni ugwa augite rwangi rwa EPRA rukethura rugikanukia kambuni rigwatanirite nikenda kwethia gutina maguta bari na muoroto zwa kweza kuzendia na goro ni aregene na miario iria ithirite ikithiuruka ati ni abati kwebera gitini akiuga uchunkuni buria bwitite na mbere bukamutheria ni nthuranirite riboti iji. Agiteka kamiti ya Mainya mbunge nene minista wa Mainya Opiyo Wandayi na inyerete kwina maguta za kung'ana nthigurune zara jombekia kinya gwita ntuko kathomba chejete. As at today morning, for PMS, that is super petrol, we have got 183,318 cubic meters in our stores and the pipeline. For DSL, we have got 152,760 cubic meters. And for jet, 113,575 cubic meters. Fuel that is enough to last this country for very many days to come. As a matter of fact, even as that happens, more shipments are coming as scheduled. Kurukina ugete rwangi rwa EPRA rukajukirie tagarera kiwatho kambuni rigwatanirite kenda kuona ni ataka gutina maguta. Our international oil companies, Honorable Chair, despite the difficulties they are experiencing, have assured us that they will not falter, they will not fail in delivering their products to Kenya. So there should be no cause for alarm whatsoever. And anybody out there, Honorable Chair, and you help us with your committee, anybody out there in the supply chain who may want or attempt to create artificial shortages, please, let them know that the law will deal with them appropriately. I am very happy that EPRA in the last 1 week or so has taken proactive measures by giving show cause letters to a number of oil marketing companies, about 12 of them. Akiongera ati chieberia gitene kyo minister no chunkoni bura bwetete na mbere bugeka umawerune. When all is said and done, in the final analysis, clearly there is no reason to stop me from continuing to discharge my duties as Cabinet Secretary for Energy and Petroleum. You know, the question of data, stocks that are being manufactured, is one of the issues being investigated. Again, as to why 3 or so officers have resigned, as asked by Honorable Barongo, I cannot say. Yes, because I do not know why they resigned. Yes. Okay. What I know is that investigations are going on, and you know, resignation is a voluntary thing. Again, I must qualify that. When you resign, you can have your reasons, and you are free to state them or not to state them. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. Just before Waziri, Kagitene okauna bwakari taunine ya Isiolo mono etithia babikibiki ne batariritie kurega kunganirwa kwao ne unyubwa maguta za peterori ntereji bakiuga biashara ire nyingi chiendagia maguta itena kinyanta ntemwe na riria joneka mtu akethirwa akienderwa tonini wagibobo bwa maguta ne buonekete kinya kuringithia biashara ingi bonde bakiwa kuri na bata ya kuthiria unkumania bura bwethagirwa bugikuzirwa kirirwa ngiro rwa maguta. Banta Murangeri na Nteto Nkuruki. Riba tauni ya Isiolo mono etithia babikibiki bachumirite na kwareria wage bwa mauta ndene tauni eje akaribaba bakiromba thirikari gushugurikira ontubu no ntubo otengo genge benayo eguita sababu sisi ni watu wa bonda
hata vile tunabeba hapa na tukose mafuta tukapange line na hatuna kitu ya kupeleka hata nyumbani bwana, tunaumia. Sasa sisi kwanza tuko na watoto wanataka kukula, hata manyumba ni ya rento tuko. Sasa serikali mbona inatuumiza hivyo? Mimi naongelea mambo ya mafuta kwa sababu serikali tuambia hapo awali ya kwamba mafuta iwezi ikapotea. Lakini saa hii tukienda tunakuta wakati mwingine hakuna mafuta, tunazunguka hapa na pale, na kazi yetu si nyingine, sisi ni kubeba watu, na hiyo mafuta ikikosekana sisi hatuna kazi nyingine kama vijana wa Isiolo. Tunaomba kwa sababu hata kuna kiongozi wetu mmoja ati ni wa Isiolo ati alikuwa amesimamia mambo ya mafuta. Sijui mbona hata alikataa kazi kama ni ukora ama nini, sisi hatujui. Lakini serikali ile kitu ningeomba tu, kwa sababu mlituahidi ya kwamba mafuta iwezi potea. Ninaomba tu muangalie hiyo maneno kwa sababu sisi hatuna kazi nyingine. Hii hali ya mafuta kupotea imetusumbua sana. Unapata wakati mwingine ile wakati tunataka kufanya kazi, ukiangalia pikipiki haina mafuta, ienda kutafuta mafuta, unaenda unazunguka huko juu unapata hakuna, ukienda kwa hii petrol station nyingine hakuna. Na serikali ilituahidi ya kwamba iko na mafuta na iko na idadi ya mafuta ya kutosha. Lakini mpaka saa hii ile mafuta yenye inapatikana ni kidogo. Unapata hata ile mahali inapatikana, kama unataka kujaza tank unaambiwa hapana, hakuna kujaza tank, utaweka 200 ama 100. Sasa hiyo 100 itakusaidia aje kwa siku? Unataka kupeleka kazi side, unataka kuenda hii side nyingine, uko na shughuli unataka kufanya. Kirurutere rwawe noe mwana biashara tauni ije na kuga ati wagu bubu wa maguta ibo balingithietie anene. Kitu ambacho kimetukasirisha ni kuwa sisi tumehangaika kwanza upande wa mafuta, sababu kitu ya kwanza mimi ni mwanabiashara. Huku ukitaka kwenda pahali ama kuendea mzigo yako lazima ukimbie na pikipiki, ukitokea haupati pikipiki ya kukubeba, ukitokea si gari si pikipiki, kuna uhaba wa mafuta, so tunahangaika bwana. Sisi Goroki bareretio ontuboegie Mohamed Liban gushebire kanyene ka mwandiki munene kire rwanyi rwa maguta na mainya ndigurune ya Kenya bakirombo chonkoni kuthithwa iguru ria nteto iji. Hiyo kesi yao kama ni wizi, walipe pesa yenye wameiba ya serikali. Si serikali kila siku wanatuambia ati watu wameiba, na hao watu wameiba hatuwapati. Ni kumaanisha serikali yenyewe inahusikana na hiyo wizi. Alafu hiyo mambo ingine nayo ya waziri, tunasema kama vijana wa Isiolo, ufisadi lazima ipiganiwe. Hakuna vile tutaweza endelea na serikali yenye iko na ufisadi, sababu hiyo ufisadi ni inakuja kutuumiza baadaye. Unapata ile rasilimali inapaswa kusaidia mwananchi, ndio inaenda kwa mfuko ya mtu. Kwa hivyo hakuna mtu wako beyond the law. Inkeripotera nteto chawero kuma Isiolo Beda Bantam Murangiri. Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ni bakinyite ntere cia Nyamira ariota withire bajukite kanya kutharikira rutere ruregani, na bo rais akiuga gutikinya umwe uri kambini ya United Opposition uri na umbani bo guchindana nawe kirithurano bia 2027. Neli Kithinji katumurikire siasa iji cha Kinthiguru. Kwa hivyo nyinyi watu wa Ikonge mnasemaje? Ati mnasemaje? Siasa cia tutam ni cikinyite kaunti ya Nyamira ntuku ya Narua ni kirindionga ya Rais Ruto na munini wawe ya kurugoria mirandi ya weti na mbere ntere mwanya kaunti ji. Otawithire Rais Ruto agituma ntumwa kiri rutere ruregani akiambiria na kubera ati guti mtu bomba gutisha. Hakuna mtu mutatisha Kenya hii, si ndio? Ati wanasema sisi ndio tunaweza kuamua tutatoa rais. Mtatoa rais ya wapi? Kwani nyinyi mnanijua? Wale watu wananijua kweli? Nyinyi mkipima hiyo watu, iko mtu size yangu kwa hiyo group? Iko mtu size? Wale watu ni bure sana bwana. Sikize. Nkoroki akiuga Kagita atonyere obisine uchumi ebwanthiguru ni bwari atikaine na agotonya nombite kubwerekania. Nilikuwa nimewaambia wakati nimefika ofisi uchumi ilikuwa imesambaratika, nikawaambia mnipatie nafasi kidogo ninyoroshe uchumi. Sasa hiyo uchumi nimenyorosha. Ile interest rate ilikuwa juu imeteremuka, ile inflation ilikuwa juu imeshuka, ile mambo ya exchange rate imeshuka.
na nimepandisha pesa zetu za kigeni. Sasa uchumi iko imara, niko na pesa sasa ya kuwapangia mambo yenu ya maendeleo. Ndio mimi nimefika hapa kuambia kwamba tuko tayari kuendelea na kazi ya maendeleo. Niwe Profesa Kithure Kindiki akiewa na kanya na njira ya mwanya. Huyu mungwana mnamjua? Huyu fireman huyu. Agitetheria gutuma ntumo akiri andu bao bagisiasa akiboria bakiromba kanya kautongeria ni bethirwe bari na maendeleo ja kuonaniria. Vile wenzetu wanaenda wakiomba kura, wale wanafikiri wanaomba kura ya uongozi ni sawa, lakini waeleze sera zao, waseme program yao kwa wananchi ni gani. Hii maneno ya kuzunguka kila mahali ukishikanisha ati kabila hii na kabila ile ati ndio tubague kabila ingine, hiyo siasa ni siasa ya kiupumbavu na ni siasa ya kurudisha Kenya nyuma. Nkuruki akiuga guti mtu wina umbi bwa kurungika nthiguru ya Kenya. Na wawache vitisho vya kutuambia ati sijui watafanya nini, ati sijui watasimamisha Kenya. Hakuna mtu ako na nguvu ya kusimamisha Kenya, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Jacob Botengani. Tuko pamoja. Hawa wa Kenya ni watu wako na akili. Wanajua ni nani anajua kupanga maendeleo, ni nani wa fitina, ni nani wa sarakasi, ni nani wa ukabila. Kanye Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Na mutegeri nga kuririkania ni ntuku 18 kitigere mbere ya mambura ja manene ja twine chieto mbwa edition zaraza kathithika tariki 2 mweri wa 5 kienine kia Mombasa Showground na kagitene gakaturi kwira inya *617*80# *617*80# nikenda kwithirwa ukijukirya atigiti ya twine chieto na tantuko yegoro ndikwira Mombasa twasija na nikuma kiri kagita gakanyo tukona kanyaga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia buria nthuki mbithi ethiritwe ekira gavana wa kaunti ya Meru niwe mutumantu ethinkia ethirwa akithura umwe wao gutwika chief of staff ugeta kuraja. Gugu kurike mwiri, gugu chancha murotu urone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iriare na inya, iriare ritheru, rigu kuongera inya, na ririthondekero oaja tumero. Miundene yetu minuru ya Meru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iriare na inya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium.
mutindi yengiena kamusere Inyaju tuenaju Juan Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene etia motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients. Na shio shabatishia Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Nuko thogani ya gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani mba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimo namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner.
yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turwaro ya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Kumagara ine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Na mutegeri ngetegera kiri rutere rwetu rwa SMS 23578 kuri na maoni jaku mwanya mwanya zara wethiritwo gitutumira kagitene gaka. Maoni jakwa ni thirikari toka iremine kuthiria mikora ni jabobongo barikire mikora ni mwendwa kuma Kathiari Gembe South. Serikali imeshindwa na kazi. Ni Immortal kutoka Iko Aiwero government haitamaliza mikora maana ni yao. Double K from Timao. Mugambio Kombo from Kimongoro ne mbige tumitotiona mikora yu kiri michemanio ya thirikari tobonaga kiri michemanio ya United Opposition. Muthomi kutoka Tigania East Mudhara riuga serikali imekataa kufuatilia. Zaza ni maoni jaku mwanya mwanya jara wethirite ugitutumira kagitene gaka gukurukira namba yetu ya SMS 23578 tugikuria urithugania thirikari keremi kana geti kwenda kuthiria mikora michemanione ya gisiasa. Urithugania thirikari keremi kana geti kwenda kuthiria mikora michemanione ya gisiasa. Ngeta nambe na ukumenyithia nteto nkuchanio ni kozeri kiri maandamano ntere chachia Kariga nyuma ya ikundi biere gukirithana iguru ria gwikirwa mpene kwa mwandiki nteto gukurukira mitandao na chomba bloga ure wizikene mono ta Dorcas Kajira arerekana kugerwa mithatene nyuma ya guchokotha musiasa Paul Mugambi gukurukira mutandao aria aithiritwo agikinyithwa kotine ntere cha Wamuyu kauntine ya Machakos ntubura buretete murutira zo munene jwa gisiasa agwati mbaruba Paul Mugambi na bamusiasa Muchomba Marigo bakioneka gukirithana. Makena Mbabu hari na riboti tariria. Nyuma ya Dorcas Kajira kugwatwa na kwira koti ya Wamonyo iria ikaunti ya Machakos nyuma ya kuthitangwa ni Paul Mugambi na uria kuromba giti kia mubunge ntere jia Tharaka. Riu umuthi ni kuruthitwo maandamano mathiri makuromba kesi ya Kajira kuthirua na nyuma ni kuruthika mucemanio maketi ya Marimanti uria uratongoretwe ni uria kuromba giti kia mubunge ntere jia Tharaka Muchomba Marigo aria kuria Mugambi gutigira ni akuruta kesi ino kotini. Athaikitwe ataina mbondi bokongo atai yani mbondi yake ni ariko kanza watu eka mwana wi atikomenyekana nombe kurira guntu kuraya atikomenyeka umite nthigururi kuno akuma nako ironda athire nduga nyonde Muchomba Marigo ndi Mukenya ndi bwana biashara na watu eka Tharaka yonthe atikomenyekana aka na muntura nago atikomenyekana ako ndabanga amwe na mantu monthe nkarungamira kana kagatoroka Muchomba Marigo wa kamuruga tirana mbia na kanyaki twemwerega kwa guna tokero mantu mange tokamba tokoria nkwa ya chetu kariata tiza sawa ngwetegia mwana oyu nagero tokoruta kesi kotini kana atikaru arute mbagara kwenda aruta kesi kotini yao
igukinya mathaa ma gwikara nthi kwarirua mauntu ni monekanire makigaruka na andu a kwambiriria nkinya mbere ya antu bambiriria kwaria nyuma ya mbeo mbithi baria bakwirikana gukamatwa na ngari kuma cukuru imwe kaunti Muturi kwambiria kurua na athingati baria barario ba Muchomba bagetigirwa kuthimana inya untu uria umeneretwe anene kuburomba bora na yuthi na kila muntu yega kinya michemanio ya fujo tika botarwa mboko ngwata tika botaro data lakini bogachoya kwebera. Sisi tumeishi na shinda, hatuna barabara, hatuna maji, hatuna stima, na nyinyi mnalipa mnakuja kutusumbua. Muliwahi ona Tharaka kwenu? Muliwahi tuona kwenu? Ng'ina wa Kajirani arombete Mugambi gutigirana ya kuruta igamba riri kaunti ya Machakos na kuricokia kaunti ya Tharaka nithi. Paulo Mugambi ino gwatithetie mwana wakwa na tika gotweka na mugwatithetie tambete kinya kumwandikira messages akemwira nako mwende ajibwa kambere kuthiko thitanga mwana wakwa. Paulo Mugambi niyo ningwa na ntomete kile mwaro wakwa na mbeta muthonua ndori aterere Paulo uri muthonua yes kakwenda ukorero kangurira mwaro wakwa renchera nderomba Paulo Mugambi tonthaki akwa erutaga mbale ade waigete Machakos orerete Tharaka woyo gamba Tharaka bakana ibano ko gamba nwe ni aria nkinya munini wa rais Kithure Kindiki kionekanire akigwetwa kimucemanio uyu na mwere na kunyangira professor wetu kuira atenduta ofisi wa president alafu ukiwata mwana kemwire na Machakos mbisa inu nembe kweri mwere na kunyangira professor mbi lakini umete Kithure nyuma ukakuruithania ntu betu wakamatarwana ende Tharaka niko wana nguns atu makirwana ara ko na itoka akroaga imbi tokorwera na totikwana. Kiripotera Welu TV kuma Tharaka mbeta makena uambabo ne antu bakai mono bonekete gwikinya obisine cha IBC ntere chia murire guciandikithia taringi kura onde kithurano kinene kithengerete kuringana na bisa wa IBC ntere George Miriti augite Mwankera Nande ne gichunchi kia 23 kirigana kibachumiritie burate unto bogwikumiria John Thega na ripoti eji. Rungamiri wa wibandikithia boringi kura ntere chatigane istinwe George Miriti akiarandia na metha yetu ya ntheto kirimantu megenie na wibandikithia boringi kura bora buthieta na mbere kagitani gaka ariwa ntere chatigane istiantu wibandikithia na namba inkai mono kiringithanwa na bora baerigirite tarakuwa Mwankira gube gichunche kia 23 kuma kirigana kuringana na antu bara baerigirite bakebandikithia kirimantu ciandikithia kora tumbete kwitha kwambiritie kuma tariki 30 mweri wa 3 na kwa tukainga tariki 28 mweri wa 4 mwaka yu kuciandikithia twena kuthai ni kwa tweta enhanced continuous voter registration ira wananchi baendelee tukiti ukuina ntura cio na kuma turai kwambiria exercise tariki 30 tumbete kuregister antu 2,000 na maana ya 323 na target yetu by tariki 28 ingiri kenda maana ya 5 ya 27 kumanza mwaka thai turi karibu nusu ya ntugwira tuaisia kuregister XICA tutumbete ukinya 50%. We are very below average, turi around 23%. Aramirite arombete mbeo mbithi mono Gen Z gutigira ibakumba kuwa bakigira ibande kenda bakebandikia taringi kura nontu baingi bariuga bari kadi ende batikuri kugira ibande kinya bebandikithia taringi kura kenda bakathura mutongere bakwenda mongo 2027 na nibwo ontonkoromba antu betu bonde baria nana betu na antu betu bonde batumbete ciandikithia nikenda bombo ciandikithia baringi bakura na inkiaria simanto ya Gen Z ana betu bakwa wako kandi antu bakwa ya gutwika ibande bio kolema ini ibande bigathe bikolema oya weto bisine yato ibande ara kwena ibande saitia maana ya 6 bila birio bitio kitu nene na wa tanyo bisine ya mikindori kinya wala twale nabo kwa wa bena ibande maana yana oya ngana ibande ya bio bisine cia tucio yele kwena ibande saitia ngiri bila bitio kitu ni ana betu kiromba ana betu bete kibande biao na nikenda bamba kwa basiandikithia kura na baya iri bara bakora baita cia mbesa onto ya maingi bari aru aba kenda barengesta bakawa banankero kitu kidogo ikenda bamba kurengesta tafadhali ana betu
umenye kura yeku ni atutaria mutongerio mwe mantu ayo ndebo la mekirite itene ni kura yeku yomba tuma o ya correct 2027 yategeja wisokera kaini kiripotera ndo cha weru kumantere chatigania beta wa John Ndhiga. Ureo guchonga bana bwa Meru ni wekino timarete na ugete kinya kethira murandi jwa gwitithia nkathe sibitari ya Meru level 5 ni jo mwega bado thirikari ya county etiumbanite gukinyaniria motungata za gitumi kire sibitari ya kirasi kia level 5 ugete kuringana na webu wa gitumi ni kwamba kwagirithia motungata jaja motugikare ari na nteto tariria. JR Maretora ni murwirigite kionga bana Meru na shumirite kuwa ni thugarurire gada gukira cibitari ya Meru level 5 gwita level 6 ende akiuga monkira narua gutina cibitari ngere level 5 akiuga ekeja gwitia nkathi akariba kunyamara mono bagechwa gotungata bogima nikiria kuga level 6 ithagirwe rifaru aki tubetu tukeja guchinje cibitari ire yetu mutindwe ka level 6 no edidwe upgrading ere level 5 indikeja kwa level 6 ugo tumbo bikinya level 6 ere National Referral Hospital ikagwa antu kuma Kenya yonde na ndi uninga achuri atiri inago muntu mpuriuga ato guita sibitari na tutina level 5 winge mutindwa junde na bati gukiria nginya ndi bakwa bakaukiria nimbuga bagwiri gukiria mbere kinginje yara netite na mbere kuga Meru no ikuinyirika ni murimo jwa nyimba na kiuga thirikari uchithirire chiri utongere nene chiremi guchwa kaumoka wingi bwa nyimba Meru bilioni 14 antu betu tutegwiri guchwa imbie guture mbere iture kethira inda batukugira miunde ni itebugi tukethate tutangalira cyo tutigana na cyo no tutweja na license cyo kwendia tubera tutendia kairi muthiene JR Marete na ugite thokwirigwa kwa ni thirikari nene mature na chite na uguni muno akiuga kiabata kira mukari akonda ni guchura thoko injaga kaja kenda ya machara jawe kenda kethira kiona baita na kigina gikega ne betu ithoko botu akira nture na ndi uninga akira thoko kibiritia napenda igwachi na muturi oboe na igwachi na limite tukendaniria atia anga mwenderi igwachi na wena bia imboga ngabwanira na wena chiako teka tugwirio twara tumboga matamboka hii kauma kibiritia chigenda kugurona na au chige na mbeta tubetu kamboka ikuorera mundeni iria leo ngonyere tugurwa chilingi 60 ubo leo ndia chilingi 60 we murimi na iwore de timo na iwo kama no karoki hida kumne ijire kwenda wiki Elia one chilingi 60 oni nani muguri okupenderwe kapakiti kanusu pendero chilingi ngana 60 keripotera ndeto shaweru rea kwarietwa ni motuge kare na nandi ngitegera kiri mutandao jwetu jwa Facebook. IMC Karethi ariuga serikali haijashindwa bali imekataa kumaliza wauni kwa sababu hata serikali iko na wauni wake. Joel Kiremi akiuga watching from Kilindo serikali ndio wanaangamisha wapinzani juu ya kukosa kufanya kazi. Zau ni maoni za kumwanya jara awitete nambe na gututumira gukurukira rware rwetu rwa ntukuya narwa na une otukwikira gatanta kiri kumenyithia nteto chetu wona cherunga matha ithatu na nusu ni nteto iji na ingi nkuruki na kagitene gaka kangotige ngochemithitie uria gukari ndene ya mubango jwa tuthunkume kiri studio chetu cha Weru FM 96.4 rietwa ni Maureen Kinya mona ni reto mathithio ni Purity Richard. Kabisa. Mheshimiwa umepotea. Mimi niko. Umepotea pande za hapo kwa Kome, umepotea sana. Kwa Kome wapi? Ruiru Lera. Aya, hapana, hata sasa ndio naenda mazishi hapo. Oh, unaenda mazishi hapo? Kuna vijana tulikuwa tunaongea nao jana. Unaona ukifika tu hapo Riverside.
kuteremkia hapo eneo wetu inaitwa Kibera. Wanalia sana, wanasema kama Karembe angekuwa hapa hii barabara. Ina hao walikataa maendeleo. Walikataa maendeleo. Akasema acha mtoto wa mama mwingine akakule. Gai. Fanya nini? Sasa lakini unajua baada ya ng'ombe kufa ndio anakumbuka kumbe ile maziwa kikombe kimoja ni muhimu bana. Kabisa. Pia nimeambiwa na vijana nikuambie Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mheshimiwa. Happy birthday to you. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Tukue ndongi. Mbie kambadhiri ilikuwa jana Sunday, si ndio? Jana. Ndaigwa no ndingira mheshimiwa na rumbo roro rwa kirira kia Jesu kimbaka muno nkio no gwetero ngobwana. Asante. Mwesh. Asante. Ore aria munene okagwe umau. Nikuigwa. Ibona yetu ukola. No, ikethume kwa ni ndikoram. Eno iwega sana munene ntikwe ndongi. Iwega munene. Kumaja ndene wero FM by the way ruone. Iwega sana. Mheshimiwa tegwara yo anga kwero nyiya kabisa. I normally talk like that. Rero yo wana kikura medo. Bambe dangu wiki nyani kantu ba karabwega. Kabisa.